Major Joel Nkobito uria ni Senior Sergeant at Arms wa Bunge Senate na atwikite mumiru wa mbere na mukenya wa mbere wikirwa thumbi ya PhD kirimantu jegio karia kuma kiri University ya Kenyatta. Nkobito ugite rugendo rutari ruruthu akiuria kari mono amiru kwambararia mathomo. Nkobito ugite mantu jegio karia ija kumutukania na uteabu nene na ija kwenda kithomo gikingi. Joel Mukaria Ngubitu, Doctor of Philosophy in Security Studies. Na kumiraja gwetana mbere atithero gitwa Major Joel Nkobito kairi akethero agitwa Dr. Major Joel Nkobito. Nkobito mochero nchoro iboro ruire gitokyo bunge kya bore na ete mumirombero ni munene Sergeant at Arms kire Bunge Senate kwethira kiona kithomo gya PhD mantune jokaria kuma University ya KU. Kuna mahali pacha rugendo wa Daktari Major Nkobito joro tariria irudire turina mikubiro mingi mishodhirerio ushata ni nyankoroki kwa gyatoro kwantu kwa kathomba irugendo rurumo nontu no monka withiro gitanguge no monka withire wimenyaira mantu ja family mantu ja jamero mantu ja mitembere ngugi na at the same time we school. So irugendo twambiririe turi antu 14 na bara tumbito kinya na arua kwena arua tukari antu bairi kiri antu 14 koi kuonania te rugendo ruruthu lakini kumeria na kwenda gwita gintu uyo kathirikiria ikyo gintu kya maana kithomo kya mantu jokaria kiri nthiguru ekinande kulingana na Daktari Major Nkobito kiabata mono kibatera kwethira ikumbatirwa na urubu nene imtonthe urokwenda mathomo. Security ire rungu na kibanga njirene ije security gutegera ura nthiguru igwita na mbere nthiguru cia ome na Kenya na mianka yetu na mantu sana ja diplomacy uratumbo tethaniire in the security world mantu ja climate change ijareta mantu ja mengi ma security antu kuruira resources ukethera gute kuura antu bambiririe kuruira ndithiria ibambiririe kuruira miti kana bioketha. So these are some of the conflicts ira twitagaira ke mantu ja security studies na kethirikiria Daktari Major Nkobito na kwira mero kindeni gotubwigo bobo ke gwetu mero ndingenda antu aba ingi bashitire batonye ke mantu nejeje jo bomi bwa security in details ke natumbo tetheria ndiguru yetu na region yetu twithira twina kumenje kwa mantu ya security. Reporter Ntoshero TV kuma je kingine ngine na kineke mushoni robi mbita Boniface Mungera.